Neosporna je činjenica da je majčino mleko najbolja hrana i najbolji izvor svih hranljivih materija koje su bebi neophodne za rast i razvoj. Posle majčinog mleka, ako iz opravdanih razloga ono nedostupno bebici za ishranu, druga stvar koja se uključuje adaptirano mleko, to jest formula. Nemlečna ishrana je jedan od razloga koji se uvodi bebici, a to je zato da bi okusilo, da bi dete bilo pripremljeno na razne ukuse, da bi naučilo novo ponašanje, da bi unelo dovoljnu količinu gvožđa i ostalih oligoelemenata koji nedostaju u onom osnovnom majčinom i mleku i u formuli. Stiču se neke navike u vezi ishrane za ceo život. Vrlo često postavljano pitanje kad krenuti sa nemlečnom ishranom. Pa preporuka je da krenete sa nemlečnim obrocima od 4. do 6. meseca. U tom uzrastu bebica gubi refleks za odbranu od zagrcavanja. Istovremeno se razvija refleks gutanja kad je spremna da guta nemlečnu ishranu da dobija čvršće obroke. Zatim se razvija refleks žvakanja. Istovremeno rastu zubići i otprilike to je u tom uzrastu 4. i 6. mesec. I u tom uzrastu ima osjećaj i želju da oponaša svoje roditelje, u stvari da ih imitira prilikom obroka, ishrana, sedenje za stolom. Kako ćemo krenuti sa tom nemlečnom ishranom? Prva je preporuka, krenite sa jednom namirnicom i to se najčešće biraju one namirnice koje ne izazivaju nikakve alergijske reakcije. Prvi obrok se da majčinim prstom koji je bebici poznat, topao, mekan. Hranom se dodiruje usta i stavlja na vrh jezik i tako beba guta, a zatim sledeći obroci idu plastičnom kašičicom. Vrlo je bitno i da se ponuđeni obrok ne mora silom dati bebi, na bebi je da odluči kad će, koliko i koju hranu uzeti od ponuđene. Dalje, ishrana je jako bitna u tome što od prve uvedene namirnice pa do sledeće mora da prođu najmanje 3 do 5 dana, tako da bi se beba propratila zbog eventualne alergijske reakcije stomačića. Najčešće se kreće šargarepicom u vidu kašice, da za 3 do 5 dana se uključuje krompir, zatim idu brokoli, tikvice, pešun, a od voća prvo se daje jabuka, kruška i banana, a zatim kombinacija tog voća. I onda sve dalje do godinu dana, s tim što se posle 6. meseca uvodi meso, žumanac, jogurt i to je.